اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام کٲشرین مرثین ہند طرز تہٕ تحریر سلسلہ برونٛہہ پکناوان چھُ آز پیش خدمت تمہِ مضموٗنُک دوٚیِم قٕسط ییٚمہِ مضموٗنہِ حجُک گۄڈنیُک قٕسط مےٚ پننِس پٔتمِس ویڈیوس منٛز تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش کوٚر تۄہہِ کرو گوش گزار زِ ییٚلہِ مےٚ یہِ اقدام شروٗع کوٚر زِ کٲشرین مرثین ہُنٛد طرز تہٕ تحریر واتناوہا بہٕ پننٮ۪ن سامعین ناظریٖنن تانۍ تمہِ وِزِ ٲس ییٚمِس ناچیٖزس پوٗرٕ مُثبتس پٮ۪ٹھ تہِ نظر تہٕ مضموٗن کِس وزنس پٮ۪ٹھ تہِ پوٗرٕ دسترس حٲصِل تتھ چھُ شاید یہِ وجہ زِ میون تعلق چھُ یا میون اصل وطن چھُ علاقے ڈب یُس گاندربل ضلعہٕ کِس ٲخری پڑاوس پٮ۪ٹھ اکھ گام چھُ ییٚتہِ زن کٲشرین مرثین ہٕنٛز سٮ۪ٹھاہ اصل زرخیزی ٲس تہٕ یہِ کتھ تہِ چھُس وثوق سان ونان زِ کٲشرین مرثین ہُنٛد اگر اصل وزن اوس سُہ اوس علاقے ڈبس نِش تِکیازِ ڈب گامسٕے منٛز چھِ واریاہن مضموٗنن وزن مرتب کرنہٕ آمُت تہٕ ڈب گامس منٛز چھِ تِم ان سنگ ہیروز پٲدٕ سپٕدمٕتۍ یا کٲشرین مرثین ہٕنٛدۍ تِم برگزیدٕ شخصیت آسمژٕ یِمن نہٕ تیٖژاہ شہرت میٖج ییٚمِکۍ تِم مستحق ٲسۍ کٲشرِ ادبی توٲریٖخہِ تل چھُ یہِ تہِ ننان زِ علاقے ڈبس منٛز چھِ علمی زرخیزی تہِ ٲسمٕژ تہٕ مرثین ہٕنٛز زرخیزی تہِ ٲسمٕژ کینٛہہ ناو چھِ ہٮ۪نس لایق یِمن منٛز سید عبداللہ المعروف بلبل صٲب سید صادق صٲب حٲج مہد صٲب سید اسداللہ صٲب ذاکر سید حسن ذاکر سید یوسف ذاکر سید عبداللہ ذاکر سید حسین تہٕ میون بابہٕ صٲب مرحوٗم سید حسین الحسینی یقیٖن مٲنِو زِ مےٚ چھُ ہوش سمبولمُت مرثی بوزان بوزٲنی تہٕ میون اوپ ژوپ چھُ مرثیوٕے کوٚرمُت بہرحال أزکِس یتھ قٕسطس منٛز چھُ اسہِ پیش کرُن مضموٗنہِ حجُک دوٚیِم قٕسط ؤلِو کرو پیش تہٕ پکو پننِس سلسلس برونٛہہ چھُ صاحبِ اولاد جگر ژٹان پر زندان ہُنٛد چھُ پوترِ دادِ کی جوش بے ہوش گژھان ییٚلہِ تِمن مُشکِلات چھُکھ یِوان پیش یہِ دود ماجٮ۪ن یژ طوٗفان کران لاگان سارن خلقو ونان یہ خبر مےٚ آیے تبر بہٕ ملہٕ ناخاکا کربلا یاد ییٚتہِ شُبہٕ پیغمبر علی اکبر گنڈِتھ خوٗنُک کفنا گُرِ پٮ۪ٹھ پیوٚو یامو یس تریشہِ دٲدۍ ژوٚٹمُت جگر یہِ دُنیا کوٗتاہ فنا دپان بنہِ نا تریشہِ دامو اِمام زِ مےٚ مرنہٕ چانہِ گاش رووُم ہاے واویلا
بنیت میں آمو اس خبر حضرت حاجر چھُ گژھُن سوال اسماعیلس توتہِ بنیوس حالا اما کیٛاہ آسہِ بنیومُت پوٚتُر ماجہِ بیٖب شوہر بانس مز کربلا ییٚلہِ آس کفن گٔنڈِتھ رۄخصتس علی اکبر شبیٖر صالحت رسالت بہٕ ٲسٕس دپان کیٛاہ سنا بوزِ نا خۄدایے اکبر کرہن قد خۄدایے مےٚ نوزوٗن کفنا گنڈہامہٕ سر پایے دارِ پٹہٕ وٕنہِ مرہم لگایے تہٕ شوٗبہکھ ڈولہِ سۭتۍ فٲطمس یۄس پھیرِتھ آیے شوٗبہکھ نہٕ سیٚکہِ پیٹھ تاپہٕ کرایے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما.